بله تماشاوان هجا و تماشاوان خوبونه نها وقتی وزارن میتینگا آمده یا بو هدف آمده بشتوکی مهد دست بکرن نزدیک به آماده کاری تکرن تکرداری آماده کاری میتینگی آرمانجا میتینگی و خبات میتینگی ده اما جبرز ربر هدف برز عبدین کارهان برسن برز عبدین نها میتینگ هفته ما و تکرداری میتینگی خبات تکرن مندکارن سری de amadekariye mitinge çinin u armanca mitinge çinin mundkarın böyle var mı? Evet. Eyvar var sıramırız. Amadekariye me tekniki me halas kirne me serledan akpiriye ve komiteye amadekar me evrakı tamam kirne me belavokê xwe desta pankartê xwe afîşê xwe derxistine amade ne em li benda destûra fermîne ku belavokê xwe pankartê xwe û afîşê xwe bikarbîn. Armanca mîtînga me xwedî derketina parastina HDP şiyara me ev e. Em dixwazin bi vî awayî serî da HDP çi dixwaze, çi dike, HDP em çawa pênase dikin, ez dixwazim ser vîya çend gotina bêjim. HDP di serî da gelê Kurd hemî gelên bindest, hemî hêzên bindest diparêze. Mafê gelan, mafê baweriyan, mafê kêmnetewan, mafê karker û ketkaran, mafê jinê, mafê ciwanan, mafên xwezayê diparêze. Bi tevahî HDP ev e. Ji ber vê yekê ku hewcedarî bi parastina HDP heye. Wek hûn dizanin demên paşîn da êriş zext li ser HDP her diçin zêdetir dibin. Sedemê van êrîşan van zextan wek tê zanîn di heftê hezîranê 2015 vir le dest pê kir. Bi dawîkirina pêvajoya hevdîtina pêvajoya çareserî. Eviya derket holê ku HDP bû hêviya gelên Mezopotamya û Anatolyayê. Hevkariya gelan, hevkariya hêzên bindest, hevkariya hêzên demokrat û sosyalîst pêkat. Ji ber wê belê. Ev derket holê ku HDP bûye hêviya hemî gelan û bi siyaseta demokratîk her diçe pêş ve diçe gel HDP helmez dikin û HDP gelan helmez dike viya belê viya li hesabê desthelattaran nehat. Ji ber vê yekê dest bi êrîşan kirin ne tenê êrîşî qada siyaseta demokratîk kirin. Bi her cûreyê êrîşî gelê Kurd kirin. Êrîşî destkeftiyê gelê Kurd kirin, êrîşî qadan kirin, êrîşî hemî derdorê kirin. Belê. Rojê çend jin tên qetil kirin. Wek tê zanîn hevpeymana İstanbulê ji holê rakirin. Ji ber ku pêşiya jinên tekoşer, jinên demokrat, jinên pêşeng pêşiya wan bibirin û wan ji holê rabikin. Hevpeymana İstanbulê jî ji holê rakirin. Êrîşî ciwanan dikin bi her cûreyî, bi her awayî. Çawa êrîş dikin? Bin çav dikin, dixwazin sîxurî li wan ferz bikin, wan dikişînin nav jiyana qirêj wek madeyên hişbir, wek belê. Ji ber wê yekê HDP hêviya jinê, hêviya ciwanan e, hêviya gelên bindest e,
هیویان کارکر و کتکارانه، هیویا گندیانه، هیویا اسنافانه، یعنی هیویا هر جوره جواکیه. جبروه که حوزه نه دمن داوید و قضا ایریش کرد بتایبتی ایریشین آوایین هدف که استانبول İzmir'i ایریش کردن سال بدره هدف دبن دور پیچه ده و 24 ساعتان دبن دور پیچه پانزر و ماشین زرقی ده و چند مواد جدلاین و دره و نه هلم کو گل و رببرین هدف بیشین آواهی آفر جبریه بسدان سیاست مدار پارلمانتر و رببرین هدف گرتینه تایبتی به وی گرتینه چه آرماشت که یعنی کسی کو سیاست که واندابیشن زندان واندابیشن حبسان لكسر كو تاجيز كن تجاوز كن ترياكي بيسغن فروجي بيسغن سربستن بردان اجي وكي چند روز بري كوجري كمال كوركوت وكي بيسو شاد ديتن و كمال كوركوت وكي بسو شاد ديتن لسا هفسرو كبري جيكرا هفسرو كبري بريست ايسال تولو نها لكل كنا خوشاي جرانجي ناي بردان و ديسا جالك سياسة مبال كوني هم في بوليتيكاي چاشرو بكن يعني چما ارماجا ايشان سر هدف زيده بله اویا براستی هشمندیا فاشیزمی جخوا بیردوزیا فاشیزمی اوه یعنی دخوازه کسی کو مخالفت که کسی کو دموکراسی بخوازه آشتی بخوازه آرامی بخوازه لهمبر خو ناپجرینه قبول ناکه جبرویه که کو ایریشی هر جوره جواکه دکه او پیشنگیا جواکه هجبر کو هدف دکه ایریشن سر هدف پیش دخن براستی یعنی ام هجمارا زلا نزان لی بگرتن و بردانا بچون و هاتنا نباش 5-6 سالان دا هری کم 20,000 ریوبر اندام سمپاتیزان HDP د گرتیگه را د işkence را د بنچابکرین را در واسطه ویا چه نشان ده یعنی ام چه بکن ام بچوایی بکن کو HDP قادا سیاست دموکراتیک در بخون و گلی کرد گلین بندست به پیشنگ بهیلن آرمانج اوه جبرویه که کو نها آواهی میا باجر جی دبن دورپیچ یکی دایه اینو جی هنک آمورج مرا لازم بون امچونج آواهی خواه هنک آمورا درخن جاردن امراستی ایریش هاتن او پولیس دولت لی تماشه دکن Evet. O gidin hem bir بكم نها متيج حفتاج ما وقلت أما ذكرينا بهر أواي بردام بكم نها هنيك نبرك أم متيج كي بشتار ببه ونبرك ويشيء ودر بانكا تبيكرن مقارن خلا متيج بكم. بله متيج وقت ما جو شیارا میتینگی آرمانجا میتینگی خودی درکتنا گل یا LHDP پاراستنا گل بخواه LHDP آرمانج اوه و ام باورن گل آمده گل هرمی گل کرد و بروح سفربری بروح پیروزکرنا نوروزی و LHDP خودی دارد که جبر کو HDP اراده وی گلیه جبوكو نناسكرنا قيومان جبو إيريشن بهر جوري سر جني سر جوانا سر تواهي جواكي ني قبول كرن جبو كو دخوازن HDP دستسر بكن بگرن جقادا سياستا دموكراتيك بتواهی وکشینن حوجه کو گله هرمی گله آمده گله کرد لاراده خودی درکبه نه از ویاجی بینیم زمان روز داوی هر کسی بیستیه کو دخوازن هشمندیا فاشیزمی به ما بدن قبول کرد دوی واری دا بسر گله آمده داتین وقت دخوازن کو میناک آمده به نام دولت باخچلی
daristanekî ava bikir. Eviya leistika bi hestên gelê Kurd e, bi hestên gelê Amedê. Gelê Amedê bi dengekî bilind eşkere dibe ku em vî tiştî qebûl nakin. Bi van hesta jî wê xwedî derketina gelê Amedê, gelê Herêmê wê xurttir be. Ez bawerim di 22 çilê vê mehêda ew ê nebide hezaran, ew ê bi sed hezaran gelê me li îrada xwe, li partiya xwe wê xwedî derkeve û qada îstasyonê wê têrî gelê Herêmê neke. Evet. Belki kampanya bugün ve saat çandardı ve bu qada istasyonu saat çandardı o beştaya ki miting bekti. Yani siyasetmedar ki beştaya. Belê. Roja 22 roja şemiyê saat 12 da. Saat 12 da li qada îstasyonê bi tevlîbûna hevserokê me Birêz Mithat Sancar, hevseroka DBP Birêz Saliha Aydeniz û vekîlê me parlamenterê me Herêmê. Tevlîbûn bûye awa ye û wê wek konserekî hunermend jî tevlî bûn Koma Per û Ayfer Dustaş. Wê derkevin pêşberî gel wê müzik jî hebe. Em dubare dikin. Belê. 22 Mehê roja şemiyê saet 12 da derfet çi dibin? Rewşa hewayê çi dibe bila bibe em ê tev bi hev bi gelê xwe ra li qada îstasyonê bin. Ji ber ku ew roj rojeka dîrokî ye. Berteknîşandan, xwedî derketin û parastina îradê ye. Gelê me hewceyek û ew roj ji bo îrada xwe dev ji her cûre karê xwe berde û bi herke qada îstasyonê em di vê baweriyê de ne baweriya me bi gelê me heye ku ew ê qada îstasyonê têrî gelê me neke. Em gelek spas bikin ji bo beşdariya wê bernameya me. Zor spas. Em jî hêvî dikin ku 22 çile de gelê Amedê û gelê Herêmê bi herkê qada îstasyonê û beşdarî mîtingê bibe û partiya xwe xwedî derkeve. Em zor spas bikin.